urashaka inzu nziza igezweho kandi ituje mu mujyi wa Kigali, gana Manukato Apartment House. Manukato Apartment House twabazaniye apartment zigezweho, ifite salon nziza, igikoni kiri modani, ibitanda byo nagahebuzo. Buri nzu ifite ibyumba bibiri, ubwogero bubiri, igikoni na salon nziza. Ibyumba byose bifite ubwiherero, zubatse ku rwego rwo hejuru, zifite umutekano n'isuku idasanzwe. Izi apartment ziherereye ahantu heza mu mujyi wa Kigali, hafi y'imihanda minini, amashuri, amaduka n'ahandi h'ingenzi. Parikingi ihagije n'umutekano usesuye kuko dufite kamera z'umutekano mu nguni zose. Naho abashaka icyumba kimwe na salon ndetse n'ubwiherero nabyo turabifite. Adresse zaho dukorera, iyo ugeze i Remera mu Giporoso werekeza ku muhanda ujya Kabeza, ukagera ku cyapa cy'199 nako gahanda ukata. Ujya i Remera ni iburyo, uva i Remera ni ibumoso, ni hafi y'isoko rya Kabeza. Naho ntuharenge. Telefone n'akamenyetso ko guteranya 250 78 23 94 9. Nanone akamenyetso ko guteranya 250 78 98 Umukiriya n'umwami muri Manukato Apartment House. Tubifuriza ibihe byiza nshuti bakunzi ba Bengwa News TV aho muherereye hose. Uyu munsi turi tariki 16 ukwezi n'ukwa gatandatu umwaka n'2026. Tuzanywe no kubagezaho amakuru agiye atandukanye, amakuru tuza kuza kwibanda cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse tuza kuza kwinjira mu imirwano irimo kubera hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Reka duhere mu imirwano ihanganishije umutwe wa Twirwaneho ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni imirwano mu by'ukuri urebye irimo isa nkaho yahuruje abantu benshi. Ntawe uri gushaka kuryama, ntawe uri gushaka kwicara atamenye amakuru, kuko kugeza amagingo aya ngaya ubona ko ibintu byafashe indi ntera. Imirwano rero ni imirwano yiriwe mu bice byo mu Minembwe, ni muri Kivu y'Amajyepfo, aho barwanyi batwirwaneho mu by'ukuri bagiye bavuga byinshi ku bijyanye n'iyi mirwano. Ni imirwano imaze iminsi igera kuri 7, imirwano ikomeye, imirwano imaze iminsi yibasira agace ka Karingi, Gakenke, Bidego. Utu duce rero na za Mikenke, nuvuga ngo utu duce nitwo turimo kuberamo imirwano. Agasozi kitwa Ruhinamavi, aka gasozi nuvuga ngo aka gasozi bari kugasimbura naho. Nuvuga ngo M23 ifatanyije na Twirwaneho bari kugira batya ku manywa bagakura umwanzi wabo kuri aka gasozi ku manywa, haba nijoro bakagira batya bakongera bakakagarukaho. Gusa aka gasozi ntago kari kure ya centre ya Minembwe, anga babyita mu Madegu, ntago ari Bidego, ari Madegu na Bidego. Nuvuga ngo rero aka gasozi wagira ngo niko kabayemo isibaniro. Aka gasozi nijoro abahibu barakakapa. Abahibu muretswa baba bambaye bya birineti bireba nijoro n'iki byose. Twirwaneho nayo ikagera gutya igasa nk'igakwebye. Avuga iti katube tugakwebye turebe ejo tuzabahonda twabakure niyo mikino iri gukinirwa hariya. Amakuru avuga ko kuri aka gasozi bari kujya barasa amabomba akagera mu Minembwe centre, nkuko muri kubona iyo video.
Minembwe centre ntabwo FRDC abahibu ingabo z'u Burundi bari bayigeramo ahubwo abo bita twirwaneho bari kurwana no kubasubiza inyuma. Uyu munsi rero muri ibi bice basubije inyuma cyane kuko mu ijoro bari bamaze kugera hafi ya Minembwe, kuko nk'uko muri kureba iyo video murabona yuko abantu benshi bakinze bari bahunze, nubwo harimo abaturage bakeya. Reka twumve Mavugo, afande Mavugo, twumve ukuntu abivuga, ariko urabona neza yuko aka gace ka Minembwe abaturage, afande Rugabo yigeze kubivuga, aravuga ngo amabomba ari ku viyari akagwa muri Minembwe, imbunda za 12 zikava iyo bari kuri zirasira zikagwa muri Minembwe. Kugeza amagingo yangaya rero Minembwe urabona ko centre ahangaya y'Amadegu mu nkengero za Minembwe, urabona ko harimo agace abaturage basa nkaho batarimo banakinze, ariko ukabona ko hirya abaturage barimo ariko bakeya, bigaragare ko bari kumva amabombe barangiza bakagira gute bagahunga. Reka twumve afande Mavugo ukuntu ni PC niwe uzi ibikorwa bya gisirikari n'abasivili muri twirwaneho, ariko urabona yuko uburyo bivuga ari muri Minembwe, niho ari Minembwe ntabwo yigeze ifatwa. Reka tumwumve. Mu Madegu aho bivugwa ko uyu munsi FARDC yaba yahageze cyangwa se yaba yahafashe. Imbere ya kamera zacu turi kumwe na PC Mavugo, muteteaji wa raia na askari, kugira ngo tubashe kuganira hejuru y'ivyo biri kuvugwa muri aka karere. Jambo bwana PC. Oui, chers compatriotes, bonjour. Vipi leo Minembwe? Moi c'est PC Mavugo depuis Minembwe. Il est 16h03. Aujourd'hui, c'est le 16 juin 2026. À ce que les gens disent que MRDP Twirwaneho ne sont plus à Minembwe, ça, ce sont des fausses informations. Nous demandons à la population de ne pas céder à des fausses informations et nous encourageons la population d'évacuer à leurs occupations. La situation est sous contrôle de MRDP Twirwaneho. À ceux qui maîtrisent bien les milieux, ici nous sommes au centre-ville de Minembwe. Caméraman, vous pouvez montrer même là-bas. Montrer, les gens sont en train d'évacuer à leurs occupations. Ok, merci beaucoup. Il ne faut pas céder, la population il ne faut pas céder à des fausses informations. Twirwaneho, MRDP sont toujours là. Nous sommes à Minembwe et nous allons protéger la population jusqu'à la dernière énergie. Ok, merci. Merci. ngira ngo murabyumvise, aravuze ati turi ku isaha ya 10 zirenga, turi hano muri Minembwe. Abantu bari kujyana amakuru bavuga ngo Minembwe yafashwe, oya, turi hano muri Minembwe. Vuga ati murebe, dore turi muri Minembwe, muri abaturage ngabariya niki turi muri Minembwe. Kuba ikintu kiriho, urabona yuko muri Minembwe activite zahagaze, amazu arafunze, uko urabona yuko ku mugoroba urabonamo abantu bakeya, ariko Minembwe ntabwo bari bayigeramo. Aha, tukiri ahangaha, nuvuga ngo afande Rugabo yavuze ko bafite abasirikari bake, banga kwegera imbere kugira ngo bafate uduce, kuko ngo iyo bagiye gufata uduce ko bari bageze kuri point zero, inyuma bakaturukayo umwanzi wabo akaza ashaka kwibasira iki abaturage. Gusa amakuru muri uyu mugoroba barimo kuvugwa, haravugwa ko M23 na Twirwaneho basubiye muri Mikenke. Kuri ubu ngubu bamaze kugira gute gufata kugera ku bitaro bya Mikenke handi bari barekuye. Ayo ni amakuru avuga ko rwose hariya nta burageze. Turavuga amakuru y'imirwano gusa. Noneho hari amakuru avuga ko hari umusada babonye. Ikindi cya kabiri, hari indege yahageze ibazaniye ibikoresho. Kugeza ubu ngubu havugwa indege igigwa hariya muri Minembwe, igizana ibikoresho igajyana abarwayi bakomeretse bajya kuvurwa,
FRDC ntishaka ko Minembwe iguma mu biganza bya Twirwaneho, irashaka ko ngo izi ndege zigwa ku kibuga cy'indege cya Minembwe. Ayo ni amakuru twakandagiye, zigira gute zitazongera kuhagwa, kuko ngo bakeka ko izi ndege zizana ibikoresho, indege ngo zituruka i Bukavu. Ese bazagera muri Minembwe? Gusa biravugwa ko niba abantu batigeze bagera muri Minembwe uyu munsi, nta kindi gihe bazagera muri Minembwe, kuko iri joro ryakeye n'aya manywa barwanye bagera mu marembo zariya za Madegu, Irundo, aho ngaho bari bagiye gusatira Minembwe, ariko babasubije inyuma muri uyu mugoroba, babasubije inyuma ku buryo bivugwa ko no muri biriya bice mu kanya 3:30 bari bakirwana. Ariko urumva yuko Twirwaneho tayari yamaze kugera hehe? Twirwaneho yamaze kugera muri biriya bice bya Mikenke ku bitaro. Ese barakomeza babasunike? Anga harimo predeterogation. Ejo FRDC ingabo z'u Burundi bashatse kuzamukirana bita Mitamba, kugira ngo iri axe ya Mitamba nayo bayigire gute, bayikatinge. Barabirukankanye, ibigo barabifata, ibigo barabifata. Reba ayo mashusho kuntu ameze, reba ayo mashusho. Iki kigo nicyo cya nyuma bari bagezeho kugira ngo bagere za Kirungwa hejuru ya Uvira. Barabirukankanye, urabona yuko aya mashusho uko ameze ni hariya hejuru ya Kirungwa, Mitamba. Hariho nta burage zari zihari, bavuga bati n'undi munsi ahangaha ku Ndondo nta muntu ujya uhakinisha. Za Murambya umuntu ujya uhakinisha ntabwo byavamo. Bwa bati ahangaha ibyo mwakora byose ntabwo biri buvemo, ntabwo biri buvemo. Nkuko muri kubona iyo video, icyo ni ikigo cya FRDC n'ingabo z'u Burundi bavuyemo barabirukansa. Muri Mitamba uyu munsi ho nta mirwano yahabereye, ariko amakuru arimo aravuga yuko hasi mu kibaya cya Rusizi FRDC zo gusubiranamo ni kama kawaida. Urebye abamaze kuhagwa FRDC ngo niba ari abasatade n'abahibu n'uyu munsi biriwe barwana, ngo hariya nta mikino ihari. Kurasana, ingabo za leta zo zirasana, ni ibibazo. Aha ni muri Kivu y'Amajyepfo. Muri Kivu y'Amajyaruguru rero, drone za M23 ziri kwahagiza umuntu bita umuzalendo. Niyo mpamvu muri kubona hari n'agahenge, umuntu witwa umuzalendo, ikintu bita drone iri kumwahagiza kuri rwa rwego. Drone ziri kumwahagiza kuri rwa rwego. Ya babandi birwaga batera za Kibati, za Kinyumba, za Heye, za iyo za Kazinga, za bamwe bagiye bata n'ibirindiro byabo bariruka baragenda. Kuki M23 itari yarakoresheje systeme mbere hose? Kuki batari barakoresheje systeme? Nuvuga ngo byanze bikunze za drone za M23 muzarendo zamwahagije kuvuga ngo araza kongera ngo agaruke ngo aze gutera. Oya,
microscope ntabwo irimo. Aha, gusa ntabwo twarenze ingohe ibi. Aya ni amakuru y'urugamba, ni gutyo ibintu bimeze. Za operasiyo muri parike za Virunga iyo ngiyo zirimo zirakorwa, iyo za Kabuzi Biega operasiyo zirimo zirakorwa. Ariko no mu Rwanda Minisitiri w'Ubuzima Dr Nsanzimana Sabin yatangaje ko umurwayi umwe wa Ebola yo mu bwoko bwa bundi buryo yahungabanya bikomeye ubukungu bw'u Rwanda, bityo ko ariyo mpamvu iki gihugu cyakajije ingamba zo gukumira iki cyorezo. Mu kiganiro yagiranye na CGTN Africa, Minisitiri Nsanzimana yatangaje ko kugeza ubu nta muntu wanduye Ebola uragaragara mu Rwanda, kandi ko iki gihugu gikomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo iki cyorezo kitazinjira. Yagize ati ntidushaka kugira umurwayi umwe, kubera ko umurwayi umwe yaba ari mwinshi ku buryo yahungabanya ubukungu bwacu, ubuzima bwacu, inzego z'ubuzima zacu, imibereho y'abaturage bacu, yewe no ku rwego mpuzamahanga. Minisitiri Nsanzimana yasobanuye ko iki cyorezo iyo kigeze ahantu gitera ubwoba n'igihunga ku buryo byagorana gusubiza ibintu ku murongo kurusha guhashya iki cyorezo. Nk'igisubizo gikwiye mu gukumira iki cyorezo, Minisitiri Nsanzimana yasobanuye ko hafashwe ingamba zo gukaza ubwirinzi ku mipaka zirimo kugenzura urujya n'uruza, gupima abambuka no gushyira mu kato abafite ibimenyetso byacyo. Minisitiri Nsanzimana yagaragaje ko mu guhashya Ebola bisaba ubufatanye ku buryo gufasha abari aho iki cyorezo kiri biba ari ngombwa kugira ngo kitarenga umupaka, kuko ntaho kidashobora kugera. Ati ikintu cy'ingenzi twakora nk'akarere ni ugutanga ubufasha mu kurwanya icyorezo aho kiri. Ndabizi ko abantu benshi bari kubigiramo uruhare. Africa Cities, OMS, abafatanyabikorwa benshi nk'igihugu cyo mu karere, nubwo bitatugizeho ingaruka zitaziguye, turi gutanga ubufasha bwacu aho bishoboka kugira ngo iki cyorezo gihashwe vuba. Ebola ya bundi buryo yatangajwe mu ntara y'Ituri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tariki 15 Gicurasi 2026, hashize igihe kinini umuntu wa mbere yishwe nayo, ariko abaturage bakeka ko yazize indwara y'amayobera. Kugeza ku wa 14 Kamena byari bimaze kwemezwa ko abantu 408 aribo banduye Ebola ya bundi buryo, barimo 192 bapfuye na 48 bamaze gukira muri rusange. Muri Uganda hagaragaye 19 banduye, ubu bwandu bukaba bwaraturutse muri Ituri. Ebola ya bundi buryo nta muti cyangwa urukingo irabonerwa, ariko ubushakashatsi bwerekana ko havurwa ibimenyetso byayo birimo umuriro mwinshi, gucibwamo, kuruka no kuva amaraso ku ruhu, kandi ko uwivuje kare aba afite amahirwe yo gukira. Ngayo nguko. Byumvise nguko ibintu bihagaze. Mu makuru yo mu burasirazuba bwo hagati, Iran ishobora kubona miliyari 300 mu gihe yaba yemeye guhagarika intambara. Mu masezerano yo guhagarika intambara ya Iran iki gihugu cyagiranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimo ko Iran niramuka iyasinye izashorwamo miliyoni 300 azafasha mu guteza imbere iki gihugu cyasenywe na Amerika mu buryo bugaragara. Amasoko ya Reuters agaragaza abashoramari bamaze kwemerera amafaranga arenga 1/2 cy'iri shoramari cyagenewe kongera kubaka no guteza imbere Iran. Iri shoramari rya miliyari 300 z'amadolari rigamije gushishikariza ibihugu byombi kumvikana ku masezerano ajyanye no guhagarika intambara ateganyijwe gusinywa ku wa 19 Kamena 2026 mu Busuwisi. Ubu bwumvikane bw'iminsi 60 ntabwo ari amasezerano ya nyuma yo kurangiza intambara, ahubwo ni amasezerano y'ibanze. Muri iyi minsi abayobozi ba Iran na Amerika bazafatanya kwiga ku byo
buri ruhande rwifuza birimo ingingo zijyanye n'intwaro kirimbuzi, ibihano byafatiwe Irani n'uburyo bwo kwimakaza umutekano mu karere. Kwa 14 Kamena 2026 nibwo byemejwe ko Irani na Amerika byemeranyijwe ku masezerano ahagarika intambara yari imaze hafi amezi 3 n'igice ishojwe na Washington. Watanze amakuru yavuze ko iri shoramari ari ry'abikorera atari indishyi iyo kubaka ibyangijwe na Irani cyangwa ngo abare amafaranga Irani yafatiriwe zahabwa. Byatangajwe ko aya mafaranga azashorwa n'ibigo byo mu Kigobe, Aziya, Amerika na Afurika. Imari zashorwa mu nzego zirimo urw'ingufu, ubwikorezi, inganda n'ibindi. Biteganyijwe ko ibigo byo muri Korea y'Epfo, Ubuyapani, Singapore, Malaysia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byemeje ko bizashora imari muri iki gihugu. Umwe mu bayobozi bo muri Iran yavuze ko kandi muri aya masezerano igihugu cyabo cyasabye Amerika indishyi ya miliyari 400 z'amadolari yo gusana ibyangijwe. Icyakora Washington yari yarinangiye ivuga ko ntayo izatanga. Nubwo Iran ari igihugu cyo mu burasirazuba bwo hagati, bifite ubukungu buri ku rwego rwo hejuru. Mu myaka 40 ishize yakiriye ishoramari rito bigizwemo uruhare n'ibihano Amerika n'indi miryango mpuzamahanga byayifatiye. Ibyagoye ibigo by'amahanga gushora imari muri iki gihugu. Watanze amakuru yagize ati iri shoramari rizashyirwa mu bikorwa ubwo amasezerano azaba yemejwe. Mu minsi 60 abashinzwe ibijyanye n'iri ishoramari bazakorana n'abanya-Irani n'abashoramari mu kugena imishinga yashorwamo imari. Kayo nguko. Ni naha dusoreje aya makuru yacu arimo kugenda avugwa hirya no hino. Reka mbashimire, nshimire Shukuru Niyonzima bari ku buhanga bw'ibyuma, nanjye ndi Patrick Maisha. Iyi ni ishusho y'umunsi. Amahoro y'Imana nakomeze kubana nawe. Ubu koko shirarankirara, reba ikimodoka yankodeshereje. Ubu nta n'isoni afite koko. Ako se sheri, umeze ute? Sawa. Ubu urukumva umeze sawa koko? Reba ikimodoka wankodeshereje. Urabona kidakuze koko nawe ntabona? Ubona ko ari imodoka y'igikoko? Ego gikoko. Ubu uyobewe koko company bita Select Transport Service. Urayobewe? Ntago nyiza. Iyo niyo company igezweho ubu ngubu iremwe irakodesha amamodoka meza agezweho. Ndana kwanze ngiye buriya ntabwo ngendana n'abatagendana bitagezweho. Nibyo koko waba uri mu mahanga, uri mu Rwanda se nta handi wakura imodoka ikodeshwa uretse muri Select Transport Service. Service dutanga nizi zikurikira: dutwara abagenzi bifuza kujya hirya no hino mu Rwanda no hanze yarwo nka Uganda, Kenya, Tanzania no mu mujyi wa Goma na Bukavu. Ushaka kwitwara se, iyi service turayigira kuko tubafitiye imodoka z'amoko atandukanye nka Toyota, RAV4, V8, Texel, amavuatiri n'izindi. Dufite kandi n'imodoka zo mu bwoko bwa Benz. Tukagira n'amoko y'imodoka za Kia Sorento, K5, K7 na Hyundai, hari Sonata, Tucson n'izindi. Dukorera mu karere ka Kicukiro ahazwi nko ku isoko rya Ziniya ku igorofa rikoreramo Sako. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri izi nimero zikurikira: 0788 55 76 57 cyangwa se 0788 41 76 04 umukiriya ni umwami muri Select Transport Service.